Te reo rangatira me ona tikanga, nā matua te hira moana wharenui. Timatanga kōrero. E te whānau tēnā koutou katoa. This is a learning platform, learning te reo rangatira, a step-by-step learning activity for all the whānau. Remember, learning is fun. Te whānau tēnā tātou katoa. In front of us is a platform chart. It is called a Pepeha Tribal Affiliations chart. Your task is to complete the chart by filling in the missing spaces. For example, ko Tainui te waka, and so on and so on. You might have to ask someone in your whānau to help you to complete the chart. Go well and God bless. Koe te ingoa o tō waka. What is the name of your tribal waka? Koe te ingoa o tō maunga. What is the name of your tribal mountain? Koe te ingoa o tō awa. What is the name of your tribal river? Koe te ingoa o tō iwi. What is the name of your tribal iwi? Koe te ingoa o tō hapu. What is the name of your tribal subtribe? Koe te ingoa o tō marae. What is the name of your tribal marae? Koe tō ingoa. What is your name? Koe te ingoa o tō hua. What is your friend's name? Tēnā koutou katoa. Ko te puia ahalo. I am Princess Te Puia. Ko Tainui te waka. Ko taupiri te maunga. Ko waikato te awa. Ko waikato manio poto te iwi. Ko Ngāti Mahuta te hapu. Ko tūranga wāwai te marae. Nō rere te whānau, tēnā koutou katoa.